Wah, rokok letakkan dulu. Assalamualaikum. Tahu. Mang, ini rokok tuh. Wis. Ih, desahan udah agak Wak. Tenang nih. Ini rokok ya nih. Panas. Rokok mil. Mil. Berapa? Sabar lah. Ecer semua sama. Piraku tuh diecer rokok. Ih. Yuk, terus selila dagang. Ih. Kalau sok apa di warung rehe. Begitu mah aya. Mah deh nih sama usaha rehe kieu barang beak duit beak. Nah, saya jadi rokok. Tidak ecer mah aku aing kana mil. Iya, bisa deh. Mau ngarokok aing mah teh. Pasti Aing itu. ya aing perdolan Oh, dia. tadi ecer di rumah. Dan ecer aja. Ini rokok teh jadi kur rehe usaha rokok aing. Rokok ini boleh terjadi. Rokok ini. Ya budak joret di mana? Beli udut aing. Meli, Heeh. meli apa di bere? Bere. Kebiasaan saya mintaan rokok wae. Antu menta aing di bere aing. Sih dekat mana? Mereka boleh di itu. Enggak dekat tong aing ya. Ayo nu nya rokok nanya. Ulah rokok Jangan be. Ulah semuanya teh. Siapa kebiasaan. Blangsa kos aing. Parah. Woi. Buan. Woi. Owe. Dikah. Aduh. Tahu ya aing. Woi, telepon. Buan siapa? Aduh. Buru amat. Nah, sih ya. Hah? Saya ngomong. Arek moal. Nah, norek mah. Kawin cuma aing. Tuh hayang aing kalau. Siapa goblok di HP ku aing maharna arek moal. Nah, aing mau HP yang duit. Tah duit tetas. Aing duit. Boleh kebugal di sama ieu bisi ceurik ieu bogana. Sir ka mana enak? Aing ka mana abeng ieu? Itu amat tanggungan aing atuh. Tanggungan atuh sih. Lepas nih buru amat. Terus lagi. Aduh. Jadi naon sih udah aing bae. Bus lagi aing tadi. Aing boga kasih ya. Ngajak kawin aing kasih ya. Arek moal. Tuh hayang aing kawin sia. Piraku embung ka aing kunaon? Ngaca. Goblok sia mah aing teh ngaca kena eta. Ulah. Bila perlu mah tuh aing bawa ke kaca di imah aing kasih. Ulah. Sia yang bawa kenaon sih ku aing, sepeda ka aing. Hawa hayang kawin aing mah sia. Kudu loba duit. Kudu nengan usaha anu bener. Semoga iman. Eta imah, duit loba. Nah, aing can bener doang emang lagi. Kan jadi kiai. Lewatan heulai awak supaya jangkung gede gitu. Wah, goblok sia menghina awak aing. Fisik mah bagus Pan era aing jangkung sapendek. Aing ge babaturan aing keneng seurikeun kumaha tuh. Aing Aing beban loba amat sia pamentana. Sia kos anak sultan bae. iya aing memang anak sultan. Pret. Nyawa bapak aing gitu. Gila teh nyaho aing bapak sia. Nyaho ge mang naon ngarapoho deui aing Mang naon teh nyaho aing. Aduh, jadi kudu loba duit. Kudu loba duit. Iya duit satas. Satas ieu mau cukup. Hasil kasarana mobil. Pokokna mah. Kayak aing mau mobilan aing tenang. Sia mobil aing teh ke mana? Geus enak mah sia ulah budak-budak aing deui aya can boga duit 7 karung mah nya. Oke, aing ngumpulkeun duit. Seseheula ta beungeut. Sia nya aing deuknya saha ada kumbahan heula da. Goblok sia, sarwana pas aing ge blangsat ke banget ge jores ya, tapi aing bobo sih. Tah aing kumang kebel lah aing barban beheulan aing lah.